Sanibonani, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ake nginibingelele egameni likaMdala wey'nsuku uAllah umveli kuqala, umenzi wento zonke, onomusa onesihawu. Siyambonga kuMdali, sesiqeda ke ukudumisa njengoba nisibona sibahle nje sinje. Siphuma ethempelini siqeda ukudumisa kuwo wona lo mkhukhu lo okuthiwa ngihlala kuwo. Yilona thempeli lami ke leli ke ngidumisela kulo ke isona sinagoge sami lese ngidumisela kuso. Iyona library yami la engithola khona ulwazi, engicobelela khona ulwazi. Cha inganza ukuthi ngithi ake ngiqhubeke futhi ngicacise lokho. Uma ngihlabe inkomo endaweni ngibiza abantu mase beqedile ukudla sebebusile. Ebese abantu bebonga, kufanele babonge bani? Babonga inkomo noma kumele babonge mina? Wena umnumzane wekhaya, abantu mabezosho bethi hayi sesiyabonga ke Nkosi yami enkomeni le esesiyidlile ibingemnandi biyehlula, bengabongi wena umnumzane wekhaya, uzozizwa unjani? Injalo ke bafowethu into engizama ukuyicacisa. Labantu laba abamaNazaretha bakhonza uSathane egameni likaShembe. Ngithi mina yekelani ukukhonza uSathane egameni likaShembe, kodwa khonzani odale uSathane wadala noShembe. Labantu laba abakhonza uJesu, ngikhuluma ngamaKristu ke manje, bakhonza uSathane egameni likaJesu. Ngithi mina yekelani ukukhonza uSathane egameni likaJesu, nikhonze lo odale uJesu wadala noSathane. Labantu laba abamaRoma abakhonza uMaria ocwebileyo. Ngithi mina yekelani ukukhonza uSathane egameni likaMaria ocwebileyo, kodwa khonzani lo odale uMaria ocwebileyo wadala nani? Wadala noSathane. Kuma wasithawa ofakazi bakaJehova, yekelani ukukhonza uSathane egameni likaJehova, kodwa khonzani lo odale uJehova wadala noSathane. Ngiyayibeka ke manje, ngiyacabanga ukuthi nizwa kahle. Laba abakhonza abantu uSathane egameni lamadlozi, ngithi mina yekelani ukukhonza uSathane egameni lamadlozi, kodwa khonzani lo odale amadlozi wadala amathongo wadala uSathane wadala nani? Wayibeka ke indaba ezitha manje. Ngiyacabanga manje kuyangena kahle. Nalaba abakhonza izithombe, abakhonza iziphambano, abakhonza ilanga, yonke le nto leyo nikhonza uSathane egameni lezo zinto lezo. Yekelani ukukhonza uSathane egameni lelanga, nezithombe, nenyanga, nezinkanyezi, nezindlondlo, kodwa khonzani odale lezo zinto, wadala ilanga, wadala inyanga, wadala izinkanyezi, wadala izindlondlo, wadala amanzi. Nani nina enikhonze uSathane egameni lemali, ama-Illuminati, yekelani ukukhonza uSathane egameni lemali, kodwa khonzani lo odale imali wadala i-Illuminati. Cabanga ukuthi kuyezwakala ke manje. Ngiyibeka kahle manje iyacaca. Ngiyibeka kahle manje iyacaca. UmRoma, umKristu, umNazaretha, ukhonza amadlozi, ukhonza inyoka, indlondlo, ukhonza izithombe, ukhonza iziphambano, konke lokho okukhonzayo kuyindalo, kudaliwe kuyeke, kodwa ngikufosti. Uzokuyeka wena uma ngabe uthanda. Hayi ngicabanga ukuthi ngiyicacisile ke manje, izwakele ke manje. Ngiyaphinda, konke lokho okukhonzayo ngaphandle kukaMdali wakho, ubuSathane, ubuhedeni, uMdala kakufuni, uthi akukhonzwe yena ngoba uyena odale yonke lento nina eniyikhonzayo. Kuyaphenduleka ke manje. Onezindlebe zokuzwa uzwile, onamehlo kubona ubonile, kodwa ngithi nongaboni uyozabone. Inkosi yomsinibusise. Amen.